Rainbow Channel min hlut saka min thlir sak thin tu zong te chi bai vek ule tunlai chu India in China application a ban in thuthar alu anem hlemaya voin August ni sari chundar khatvel khan news 18 chuan India in China application a ban jinga PUBG a ban telin angong ninge ya khriat leirol pani chuan India in he game hi achu sakapuin anmani anin ti hlumani ti an puanga annun le anhun man tamna ber PUBG chu ben ani awangin an khel chunjom theilawa reporta landanin hetianga an game khelna satber an khel thei tak lo wang hian an mani anin tilhum ani tleirol pakhat jokhi kumsom ni pakhata upa ania September nili zirtop nikalta khan ain tilhuma ahming hi Pritam Halder ania West Bengal Purbalalpur khuwa ami ani Pritamanu hian asoidanin ain tilhumni hian jingcho ainin anu hian ahria a breakfast ei zo hi aruma alut ngala aruma hian om charchar nin anu hian soi tichuan chochun ei turin anu ratnai hian akhola mase akhol hi alalo tichuan arum kongka chu chunglama ain kalani ti awamwa ama hian kopoa achan mi lo wangin anu mangang hian ruma hian lului atuma kongkhar ahon theilo awangin an thenom te chu afapa Pritama room kongkharemo tukveromatal tichia luturin aw khoma mase antlai zota thil athlen turangin alo thleng zotoa kongka anhan honmek chuan Pritam chu ceiling fana hrui suin aloin okhlum der to mai ani Pritamanu hian police ten zona anzoa achan dan chuan afapa hian PUBG hi a khelna sa thin lea September ni hiya India sarkarin application a ben turjinga PUBG atelti a hriat tirpo khan a thinrim lea tichuan September ni thum jana khan PUBG hi ala khela ain ti hlumni September ni li hian PUBG game chu a khel thei tak lo awangin a thinrim ain ti hlum tamai ani arin thu asoi hetiang thil hi mithiam te chuan a thlen ngei anrin thu kan video masalama po khan karon tarlan to kha atakin athlengta hi apoi hle ani PUBG khel tam tak hian game dang angin an khel velawa an hun zongjong he game khelnan hian mang an tam hlea an addict towa voile khata ti top thut ani khan psychology lama har satna nein hetianga mani nunna hial lak du na hi an nei tamai ni in alang news 18 hian he game khel thin te tan thucha an huchia tuna hian PUBG mobile game hi in phone in install sa in la khel thei ani point Ministry of Electronics and Information Technology chuan application in den a ben tur hi a full in India rampuma ben ani dona in install sa pokha nakin loka khel thei lovin om dona internet service provider zongjong tanena he game le application dang Indian abentur hi block vectorin thupek ania chuwangin mani ril rulam loin siam rama mani inthunun thaitura rilru lo siam lok vectorin angen ani tin news 18 hian an tarlan danin Pritam baka hian tleirol pakhat in tilhum omboka ani hi kumsom paruk chawa upa ania Anand district Ahmedabad thingtlang khopakhatami ania apa in PUBG mobile games hi a khelna satlu ka wangin hawa apa hi school lama zirtir tu nin tarlan ania local police te chuan an soidanin August ni somthum pakhat khan rannung thana hlo an ina alaluta a in ta ni in antar langa rang takin Anand civil hospital panpui ngal ania treatment pep ngal charchar ani chungin atuka doctor ta chuan hetlei rol kumsom paruka upa hi athiani ti an puang ani news 18 chuan he khovela hian nangma nunna ya hluka thildang pakhat ma awm lo ani ti hriala games engchi po PUBG mobile game angte po hi kan hun ton angzelin alo thenga akal bo le thina inunna thapna tan chuan thilpoi mo ber ani lowa PUBG professional gamer iloni point
hei ro hriat tel nge angai ani India in a ben awang hian na takin asok nge yang che ti kan hria ma se engang point sok che ma se khovel top na ani lowa aya game nuam jok le thajok po alola om zel don ti in hrilla itan po PUBG ben ani hi a thajok mai thayasin COVID-19 free awanga mi pui tam takin an tur lai hian chungmi te tranpui tur chuan hun inai phain chungmi te din mun chu I focus thei pha jok don ani tin PUBG player te fuina antar lang tel ngal ani he fuina thu karon da tel kher chan hi mizo zinga po professional gamer anom nuala longai thave ngai se ti hi rainbow chuan kan du sak ani Arunachal mi panga China in aman ta chungchang lam lo hoila India mi China People Liberation Army ten anman nia anpuna chu China in annui zatin news 18 chun voin September nisari tlaidarli pelnu deu khan anpuanga ni zan lama kan video a khan comment lama zona kha azawe chu adikani mela voina news 18 in apon dan hian Arunachala Subansiri district chuan chunglama Sino Indian border bul naya sapel turin mi pasari ankal chuaka ram hnuaya tlang panga ankal lain China People Liberation Army te hi anron lang thuta anjingami panhi ta chu anin saseng man hlawa midang panga te chu China People Liberation Army te hi an rang takamanin an hruai bong hala hengmi panhi in saseng man te hi man mo takin khochung lama tlanin chanchin hi anwa hril nin tarlan ani tichuan Indian Army te chuan Arunachal mi panga te man ani chungchanga hian China Army te hi khoi hmuna nge anda tile chua turin an nge na Indian Army thupuang tu Lieutenant Colonel Harsh Vardhan Pandey chuan media te zona changin hotline mangin China People Liberation Army te hi anbe papa mithen khaten China side lam bordara anron crossa kankuta minhlan le thuai thai chuan kanlom hleang tin malakna masa atan pangai takin anbe popto ti asoya mase Chinese Foreign Ministry thupuang tu Zhao Jian chuan he in puna hi China chuan apom lo ani atia China People Liberation Army ten Arunachal mi panga anbo chungchanga zona andon chungchanga hian eng detail ma hriat tir tur China chuan anei lo ani ati Makmahon line vela China nen boruak ati trangthar hlea Indian Army Commander ten hetianga China in aphatawang hian Arunachal bordera buena hi asan chhoviau a hlau thonom hlenin antarlang ani China hian engwanga phange ti hi hriat ani lowa anman ngai nin Arunachal police te hian an chui chianna atangin an report boxia Arunachal border hi ahma jong ain aral muang lo tan hle ani Ladakh le achevela China le India in ebnapo boruak monom lam ala hoilo hlea voin chundar khatle minute somthum vel khan BBC chuan China in Arunachal mi anmanti report awma wangin India le China line of actual controller anin ebnachu tension asang thar hle ani ti anpuanga he in ruk bona athen thu hi hriat ani masak berna chu Indian lawmaker pakhatin Twittera aphau chuaka Indian cabinet minister in hotline biain Chinese army tenena message athona China hian anlo dongsong ngeya mase andon sonna chu border boruaka ahma jong ain antirita antisok sangta ani tin anpuang ani India chuan line of actual control atanga in nudo veveni se tin arot toa mase herot na hi China hian hialin bordara in ebna hi hetiang hian athleng chhota ani antia September ninga Moscow India Defense Minister Rajnath Singh le China palaitan in biakna annei point omzia anei lawa he in biakna hian in dona thu al chuatir joka China Foreign Minister chuan India hi adik lo joka ni ti thu ahrila inchis khatpo China chuan aram chin hi atol kirsan don lawa a hlo don lo ani tin Indian Defense Minister nena hian ahril ani tin BBC chuan antarlang tunthangin voi tam tak border boina chingfel tur hian in biakna an nei towa
ma se azawain in biak na zongjong chu a hlo chamveka nuclear arm ram in thenom te hian boruak an beng dai thailo ani chuan nuclear war khovel hian ama chon ngai don ani antia Rajnath Singh in China palai a chanlet na hi antar lang tellowa ma se he in biak na an nei zo rol hian India sipai mahruai Indian Special Frontier Force ta chu line of actual control muntina India hian a chhoblu bel ngala he special force te hian China People Liberation Army te anhual chep ngal vek nin BBC chuan antar lang telbok ani India Special Frontier Force te hi kan sei rifo thina toy te in tu te nge anni lo sei fia lokila ama sabera tan chuan India in China People Liberation Army te beitura abik taka adin annia India sipai thachung chuang anni ti lo hrepotila November ni sompali sangkha zakua somruk pani khan India in adin annia atira chuan ral thuampo annei thalem lo ma se atoizong in soila tuna chuan night vision le thermal sensor tenen athuam le silai po India in anei that berber mang annia atira chuan Tibet namhlang annia tuna hian Ladakh mi te Bon namte Sikkim namte le Gurkha namte aniunita hian anda teltoa anwa hian Chinese honen mela po anin anga arukin China side chunga operation anvanei changpo aom Cold War line China operation anaya sangka zakwa somsari pakhata khan Bangladesh Liberation War hoisen takin operation lotling takin anlo nei to bok ani atira India in adin dan chuan paramilitary force angdawin da ania tunai ro chuan China machon turbik ania wangin training po annei how takin abik taka training nei ania aruka China ram chunga chet lak dan turte po anjir na sale Wikipedia alan dan chuan heng Special Frontier Force te hi India tharui ti chaktu ber ania an huaisena tlang sanga chengthang namvek ania wangin tlang sanga boruak tlemna hmuna po buaina annei lonin antarlang hei wang hi ani mai thai tuna hian India in munsang au ho zongjonga heng Special Frontier Force te hi da zel anni sniper rifle man po an thiam hlea abikin training an nei vek bok ti chuan heng India sipai thata jinga hian Gurkha nam anda tel to boka Gurkha nam huai sanjia chu kan thawanga tuna Indian Army Chief of Staff General Bipin Rawat po hi Gurkha nam ania media te ma athu soi reng reng hi doi o om ngai lo ni jana kan video a khan media te ma athu soi karon da tel to kha khatiang deuh thak kha ani mai thina China tan hian to khir tak ani dona Indian Army tenen hian SFF te hi enkolna asang deuh bik ani mela asan pain thona le tengka na te sniper rifle le silai po an nei sang bik thlap ani ral thuam dang le anma ni combat dress po Indian Army dang tenen ain ang mia lo bok ti chuan Hindustan Times chuan hetianga India in tran mun thra zongjong a hawa asipai thate deploy trau ani awang hian China chuan in biak na nei an rot deuh ranga ma se eng in biak na ma ala hlo tling chuang lo voin tlai darli vela Hindustan Times hian an tarlan danin Chinese State Councilor le Foreign Minister Nibok Wang Yi le Indian External Affairs Minister S Jaishankar te September ni som hian Russia khapui Moscow a in biak na an nei don ni in an tarlanga September ninga Defense Minister Rajnath Singh nena China Foreign Minister te in biak na kha chunjamin tuna Ladakha buaina chungchang hi final antum dona eng hoi zong po ni se thu an pot chat don in antarlang naktuk September ni riat hian Indian External Affairs Minister hian Moscow apandona nilai nitlaya Chinese Foreign Minister hi Moscow a thlengin atuka in biak na hi antran don ani India External Affairs Minister hian atiratranga India in athuken ngai ba ka khan China le India in sangkha zakwa somkwa pathuma in remna annei le protocol zongjong China hian zom turin atidon ni in tarlan ania hetiang hi China hian anpom thei anring lo China hi hlataka antolkir angai ba ka ramria sipai da po atamfe zok chu anhu kir angai don bok
chutianga China in ati chuan India po ain hnuk kirve chau don ani he in biak na hi diplomatic levela in biak na final na tur ania eng ang thutluk na nge an nei don hriat achak tol hle ani hetianga boina chi hrang hrangin mintlak buak vel mek lai hian India chuan thulom tak mai voin khan anaya The Hindustan Times in voin chanhudar khat vel khan anron tar langa India chu khovela hypersonic missile nei ramjinga palina niturin hlotling takin test nei ani he missile hi India ku chuak liau liau ania Mach 6 a chakin athok thaya riaya alet ruka chakin athok thaitina ani deu ber ome hypersonic missile hi US Russia le China chovin khovela anlanaya India chuan anei vedon ta hypersonic missile nei ram palizinga atel vedon tareng mai he missile hi HSTDVT aniria Defense Research and Development Organization in an conduct ania Dr. APJ Abdul Kalama kai khroina hnoya missile an siam Agni missile an develop ania second khata kilometer nia chakin boruaka athok thaya voin September ni sari chama dar som pakhatle minute thum khan ka chu ania hlotling takin te si nei ania India sarkar hroi te anlom hle ani ral thuam siamlama India in atheu neulo zia China laka asona pakhat ani antia China po abarakhai leang le hetiang ral thuam hlom India in alo nei reng mai hi Agni chungchanga China hian India in zep then anei nia asoi fokha adikti India hian amu tirta chu ania heilo po hi ral thuam thu ruk alanei nin China chuan aring tlatbok DRDO chief ready chuan Indian fighter ho engine apo he technology hi man thai thuai ani don ti apuang bok ani India Defense Minister Rajnath Singh chuan he missile voina antes lotling taka kalpui ani zovele hian lom ati thule asiam tu tele boipui tu tachunga lom thu asoi ngal bok India hian voin khachuan khovel abarakhai ani deu bera ates tur thu puanjar ani lawa ates che hian khovel ram khrang ten an hrechau ani ral thuam lama intlan siakna India achung nun zia tarlanin awma China tan chuan thulom tak ani haulawang khovel ram ropui intitam takten an nei theilo le an siam chua theilo hypersonic missile India in alo thing taka ates lomnan like le serkha atam thayang berin ti thewang o chuan he channel community lama hian video thar upload tele video a siam manlo breaking news awma information impact nante WhatsApp group kan siam alink da ania admin chawin post thai ane wangin alun viau don lawa thupoimo in hriat tirna tur chaw ania minlo join sakthau turin ka som chaw ania